Hello. Kay magamin si Peter chung hup kasi Columbus, Ohio kwa sami kasi Kentucky State le Ohio State commercial le residential real estate agent atwan chu amami kasi hi video toite to anak chan thakan hu cha boi pa chunga kanelom kan tuan ho chan kan chun mangte chu kan mi phun hoi na kan ma ban tu khol ai har da mi na ni hi in chok in zon nak konga tliang tlai deu ten thai kau nak ro nak ipek nak ding konga se se kan minau na kan upan na ni kan ma ban tu agent hi minung tam pi si khau na si lo kan phai sam hu nak ram jong si ve se ti mi le chun in chok in zon nak kong long selon hi real estate sipoi chore chorol nak popo hin phai sa tam pi akol khau mi aphum khau ve mi kan si khona ding sa ti mi chun mangte man buin hi kan man to mi se kan mission tu cho to ding kan tim mi tu cho zaitin klar real estate agent he license kan hu la ti ten ha in chok in ram thok in dong tiang kan lam thluan vial te adik clearin chim na konga se se chun apartment kan hlantik kan chuatik kan lu tika zaitin kla adik clearin thil kal ning city ten ha se se chun bank ni in anchu anchok min ha anchu min ha khipol khe zaitin thakan chok ning sila ti ten ha chun loan choi na kong ram thok dok dak tiang credit kong ten ha tampi chimkho kan zom lai chun in lo long selowin hi commercial building warehouse ti ten ha chuko chun thei che ten are in ga chok na kong ten ha se yung chok na kong ten ha phun commercial building tampi kong chimkho kan zom than lai chun lai mi chungin loan officer bank atwan mi ten haminung tampi kan chang chun real estate agent investor sipoi chole chorol nak tampi to minum change khapola to mi velte kha anhu an ton ning le mi phun hoi sina ro na kan cheu du mi tampi lai cha ka kha interview kan to la cholong selawin tu chuni achang mi pol kan market umtining in man zai thalo heti bantuk sipoi chole chorol nak USP zai thalo ti te nakha third show update kha kan zom lang mang kaulai hi video te he ro nak icheu nak asi kaulai cha thei kau naka kan man to mi si chute channel rak ro china ka ding cha jong kan som na kailom